Evo nas ponovo sunčani dan, danas idemo za Čerci, Time at the Tavern, svirka, tamo smo i prošli mjesec bili, a sad se približavamo jednom mostu, zove se Dartford Crossing. Sad kako ćemo ovo, vidiš, to je ko onaj Golden Gate u San Francisco izgleda. Pa šta da ti kažem? Vidiš koliki je. Samo što je sad ovdje gužva neka sad ogromna. I ništa neće vidjeti, ali vidjet će se ovi lepi oblaci i nebo plavo, vidiš? Ja. Vamo je Temza s te strane prema Londonu. Da vam kažem, Temza nije ništa posebno, Dunav je mnogo lepši. Pa to je najbitnija kanalizacija, bre. Samo što ovi fašisti od svega atrakciju znaju napraviti. Zamisli da oni imaju Dunav, kako bi ga reklamirali? Samo ja se vidim, sad ti se ne vidiš. Pa ne mogu kad čuvam. I vozim i pušim ove tvoje tanke cigare, neke ženske, jebi ga što... Pa stavi ovdje lepo nas snima. Čekaj, vidiš most, jebote, gledaj ovo. Još će nam ovi fašisti sad uzeti 2 funte dol što smo prešli preko ovog mosta lijepog. Samo znaju da uzimaju novce. Evo tamo tankera, brodova, vjetrenjača, vidiš ti. Svega. Jao. Dobro, vraćamo kameru nazad. Čekaj sad. Ovako, tako. Kako ide ona pjesma? Sinoć nam je na fejsu Jasmin Sultanić poslao jednu od Ljiljane Petrović i onda smo se rasuli ko riža, bre. Rasuli smo se kao riža, slušali smo jedno 100 puta tu pesmu. Sinoć i danas. Kako ona dvojka kreće? Lipa stara presta da miriše, tam 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 tam, suvo lišće tiho vetar njiše, albana pod njom nema više, suze teku tam 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 tam, a vetar ih beriše. Dajem život, dajem mladost, svoju ljubav i svu radost, sve što imam, sve ću dati, samo Boban da se vrati. I opet, anak, tank, 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 tank. Juče mi reče, nepoznata žena, da je njegov dan venčanja, lipo stara, pomozi mi sada, pitaj njega da li me još sanja. Stop. Dajem život, dajem mladost, svoju ljubav i svu radost, sve što imam, sve ću dati, samo Boban da se vrati. Jaj, bre. Tu bi se sad i hođa napio, jebi ga, jer ovdje prestaje zakon. Ovo je... Ni Einsteinove formule više ne rade kad je ova pjesma. To i znaš šta je još maturi? Gravitacija više ne pomaže. Onaj lik što mu je žena pobegla i on ne može da je nađe. I kaže, kosti ću je polomiti kad je nađe. A to su ni sateliti, dobro? Kad budemo sad kroz Bosnu turneju pravili na ljeto... Idemo s njima da snimamo intervju. Jutro smo 6 datuma već ugovorili.
objavit ćemo blagovremeno. Kraj jula, početak avgusta, o tome se radi. Vodim te, brate, da gledaš Uživo. Šargiju i violinu, Moj me Hašim kao buban dere i tako te pjesme. I u pevanju u dvojkama. A da, imamo i još jednu svirku koju smo govorili danas, to je nedelja. Kod Paje konja. Paje konja. I Paja konj mu je nadimak, a pub mu se zove Paja and Horse. To je najjače, tamo ćemo da sviramo. Tamo idemo u nedelju da sviramo. Evo sad nam ovi fašisti ovdje naplaćuju ovo, moram tamo sad da se posvađam s ovim anglosaksoncem, majku im je. A gdje ti reci fanovima, aj čao. Aj čao. Dobro. Evo nas, čerci, here we come. Matora. Evo nas. Ja, jesi zgodna u tim cipelicama, vidi svaka čast. Evo nas na istom mjestu. Kao i prošlog mjeseca. To je klub, a gledaj nas. Opet mi. Kabadahija na ovom posteru, brate. Biljana Radivojevik i Emir Hot. Ko su dve najveće svetske barabe? Pa nas dvoje nema gorih, brate. Odi da se snimiš malo. Najgori smo od sve male djece. Odi da se... Sad ti snimi malo. Ja ću da pijem svoj viski, jevi ga. Baš te briga. Ti snimaj. Neka, živeo, živeo. Živjeli svi naši drugari koji nas vole i gledaju i pitaju šta radimo. Evo šta radimo, znači... Uživamo u sunčanom danu u Londonu koji je rijetkost ovog grada. Mučimo se i izlopatimo, ljudi. Mučimo se i izlopatimo. Aj, čao. Ćao.